amma dura himnee dabarsinee dubbannee bira kunne daawwattootaa fi hordoftoota mana murtii gurraachaa namni tokko irraa hafa hin qabu ayyamman kaana abbaa fedhe haa ta'u sheekii fi shariif arraan tan ammoo mana murtii gurraachaa irratti eenyutu nuu dhiyaate beeytanii laata hoggaa dhageessan rifachuu maltan hirrifatina qabbanaawaa qophii ilaalaa fixadhaa arraan tana mana murtii gurraachaa irratti namni nuuf dhiyaatu Sheekh Muusaa Su'aalaati. Guutuu qophiidhaa intiroo gabaabduu tana booda walitti deebina na waliin turtii gaarii godhaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتوتا في وردفتوتا وانتقي سنوبكم مجرتنا السلام من نخي جيسن برنا فاقو سنين جيتشان شاء الله تعالى رانتنا قبي أجائبا خيستي نما أجائبا حالا أجائبات وان أدات قبرني دفني دعوتوتا في وردفتوتا نموتان غري غري مفتشو ملتن ماليف شيخ موسى سؤالا منا مرتي قراجا إرتي لهاتا جيتشو داف sababaan Sheekh Muusaa Su'aalaa mana murtii gurraachaa irratti dhiyaachuu dandeef sababaa hedduu nama ajaa'ibsiisu hedduu nama dinqisiisu ammallee hoggaan akkana jiru namootan garii garii warri qabbanaan qophii dhageeffachuu hin beeyne waan biraatti yaaduu malan Sheekh Muusaa Su'aalaadhaa akkuma beekamu caalima فقيها مفتيدا مربيدا نمبيخا هاتا توغرو فيديو تكخيستي مالجئ هوغانا كان يتشاجرو كاتي كونفيوز تاتو نمبيخا بيخاتي نقودا جرا فيديو تكخيستي شيني مالجئ واحد جمار راهاسي الرغودا غاني بيتن نموتن خيني ورri gariin gartee jimaa haram godhee خان gartee halaal godhee ati ni beeyna online kana gubbatti warra gartee jimaa nyaachuun haraami je'us ni beeyna walakin shayni video tanarratti maal jaa wanni shayni je'u sanammoo laata dhiiroo dubbii dhugaati waan je'u inshallah ta'ala waliin laalla viidicha qabadheetiin dhufe daawwattootaa fi hordoftoota kiyya durarraa inni isinii jalqabagaa viidicha ana waliin daawwattan okay murtii shayni jimaarratti kannu ana waliin laaltanii jechuun inshallah ta'ala viidicha na waliin daawwadhaame titti yaamanne sirraawuni sirreessina garayyuttuu numa sirreessina inshallah akkasuma ammaas numa taanii ulamuma teenya taanii warra jimaan haraamii ji'u jira jaan gana buqqisuu jiraatan gaafa dure hawaarijaa jaamii numa keeysaahu warra ji'u jiraa jaan wanni kas jaaniif waa lamarraa takkuma taati yookaan waa lamaan taati ifii isaaniitii jimaa kana qabaachuu dhabaas ni taati daawwattootaa fi hordoftoota ani Sheekh Muusaa Su'aalaa wanni takka tattiin ana das na jedhu na gammachiisu by the way Sheekh Muusaa Su'aalaa mana murtii gurraachaa irraan fide hoggaan jiru namootan garii garii akka bada fudhachuu maltan Sheekh Muusaa Su'aalaa ulamaa'ii keessaa nama different waan addaatiin kanin isa jaaladhurraa naa tokko wanni isarraa das na jedhu Sheekh Muusaa Su'aalaa sirraachiin qabu aalima tahii gudeellaa tahii waan fete tahii haqa jiru ijassi qara because of that tanaaf kaninan jaaladhu Sheekh Muusaa Su'aalaa okay na wajji ofa waahuma lamarraa takka jeebar takkaa isaaniituun qabne takkaa duraan khawaarijaa isinin godhuu ture amma sheekanuma keenyaa isinirree egalee gana buqqaasu teessanii jeeshanii okay ofa fedha wajji ummata gartee jimaa haraam godhu kana mee booda irratti waan shayni je'us laalleetiti
waan gartee yaada keenyaatii fi amantiitis irra kannan oofa. Hubatuu dhabanii egaa hubatuu dhabanii wallaalarraa jechuun inni ta'a. Walaakin waniin ulamaadhaan namni waa haaraam godhu huwa Allah. Namni waa halaal godhu huwa Allah. Yoggosi ulamaan Yaman akka jettee Duboo warri gartee waa haraamii fi halaal dachiin balleessaa jiru kunoo. Yaa banii aadamuu ina dhagaya. Ijoollee biyya faranjii dalagaa dhoorkan. Biyya faranjii keessan beekan. Achi ta'anii waa haraam itti godhan. Ijoolleen asii dalagaa dhabdee kunoo mana keessa sireerra cicciifti. Okay. Oofana wajjin mallee. warra shawkaanii faan jimaa kana qunceesaan nyaatammoo hiddasaan nyaatammoo baalasaan nyaatanii jaanii suudii wayi takka agarteere naan olaana dirii jaaniin hin beeynuu jaaniin By the way, namni sheekha bira dhaqee shaafaasi godha sheeyni. Waan sheekha irraa dassi jiru inuma hin dabbaramtu haa isa bira dhaqxee nama taphataadha bakka sheeyni. Nama waaw. Wallahi ana laa kulli haal waan biraan jedhu rabbi umrii nuuf haa dheereysu. Ulamaa kana tanaan nu keessa jira jarana oofa. Saahibul beeyti adraa maa fi beeytii jaaniin. وأبا مناتي منسا خيس واجب بيها أكملتو حرام بدو دنديسني يعني لغيسني نتجمع يو حرام تي أولا نما جوت أولا نما حرامنا مري مرتيسي بيه مرائي بيها أكذب تيادني نعم والله أمتا خينيام تتنينيمنا أولا نما مرائي تاكا جا وري حرام جو وني جانيف فرشوني والفكاتا جان وني ربي قرنا ما أمم هوات دقاني سري وني متا خيس أمم هوي يادني قلبي وني قم أمم هوي برتني الرب وني أمم ها خيري تدبتني إجا وني أمم خيرنا أركني دائما وانما نمني أرك وانما نمني دقي وانما نمني يادي وانما نمني بخيال ديمنا وجانيس أنسلاك خيال دلو تراولو waaw jecha nama quubsu nama sammuu qabu waanuma namni arge waanuma namni dhage waanuma namni yaade jala deemna jechuun akka gartee ansilaaka khiyyaa dhaloota dhaabuudha dhaloota dhalachuu dhabuudha yaa isriili dhugaadha wanni rabbiin sammuu sii kanneef akka namni sitti odeysu qofaa fi miti akka ati itti yaadduuf wanni jasii kanneef akka itti agartuuf tokkochi taa'ee Suudi Arabiyaa taa'ee jimaa haraam godha waan jimaan taatee hin beeku jechuudha. Oofana wajji. Dhalattanii kamiin isin godha. Numa barattan jechuudha. Amma farshoon hadiisni Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam sallallahu alaihi wasallam. Akkaju. Sallu ala rasulillah salawaata buusikaa. Maana eeyda viidiyoo laayikii godhi salawaata buusikaa. Oofi. ما خامر القلب وفتر البدن عن العمل جاء حديث أربعة في حديث إمام محمد جنين كل ما خامر العقل وفتر البدن عن العمل جاء وانصر هدوجه جارتي في عادات داولالتسي قامل عفسي فر فنجان سوجا روغا كما دين النبي عليه الصلاة والسلام نمجي فرشي لغو فرشو لغو هانا في جارتي أدام بيو أول كيف جانا تيجي يفتشون دندو يفو مرة قديسة خاتم ميو عبر رئيس جانين ألفي في بعض دام بيو إجنو ورقانا قرطو إران كايمو لغا والله هاي حالون لغتو للقطة بكان هاجيو إذن خطابة خنا دلقابو لجي اتخان يقامو حرفين تك حركان تك دراول دويتي ما فرش أول فكاتا والله وانا جايبا أو نمني سموك بعدو بتو
والله نمني سموك أبو دبتو ورخان مقلدوني أفر ديسني ديسا علماء فاسوا هاسوا علماء ديسا مي والله وان أجائبا وان أجائبا يجيك أكيسان قبين جماع خنا فرجو دبي دا بكجان تكاهو والله لا بكجان حديث نموني حديث أربعات خانك إمام أحمد كل ما خامر العقل وفتر البدن عن الأمل جا دبي كينون جبا دين الإسلام دين ترتيب قب خافاني هدو قب خم بباسين ما قلت خل اتعامنا نما باز خدنيا بركة خآخرا نقيات لا نعم ما فرطنا في الكتاب من شيء جاب الربين والله ما فرطنا في الكتاب من شيء wanni takka taaf hin jiru warri asii waa haraameysu warri asii waa halaaleysu eeysa akka fidan quraana keeysa jirti wanni hundini hadiisa ergamaa rabbii keeysa jirti tar takka jimaa haraamsi godhan boo haraam yayaatu yoo inneen diliidha isaanuma kanaa haraam yayaatu yoo inneen diliidha مرة أريد تكون الرأي غني قولي أوكي على طريق التفصيل على طريق الإجمال وأما على طريق التفصيل فاكتفى بالحديث إبر قرآن خيس والننجر إجمالا حديث خيس تفصيلا والننجر جرتوبا سني أما وجمجرات خان سلفين جام خان كوارجان جام سنما ولين جاما جمان هارامي جان خنا بكنا ديسني يا دخي خنا فجاسا فجافني شيخ خيا فجافني هنو أني الليم فجاسة أني الليم فجاسة هنو أركا شيخاتو يا دخي خنا فجاسة جي ورا جمان هرامي جو خطا أتين سبانا خطاين داوة تو جمان هرامي بيخو داقيا سوا شيخا داقي شيء بلولين تيني خانو غندا كي سواي متو كونتيني اسو علماء داقي ديرو داقي امه سني دكر قبو نتلنا كبي جماع بنيان فواكه الراي وان كانني نياتن تك وان كانني نياتن جمان فواكه وراها بودو سو ديمني تي بربر نما غبدي ارامي جچون ولا نسان او فاي ummata waaraam godhu kana baanna sheyni hoggaanii fi nuu hiiku rabbi umrii isaanii nu haa dheereysu ammallee rabbi fayyaa fi gartee gammachuun addunyaa irratti umrii nu haa tursiisu fawaakii harraayii jedhama fawaakii jechuun waanuma akka gartee khudraa mudraa waanuma akka mudraa kana keessa lakkaa'amu malee waan akka khamrii san keessatti lakkaa'amu jimaan oofaana wajji waan qabeenyaa ta'e badiin inni qabu takka hin jirtu gize balleeysaa jedhan nyaata eeggatuufis gize hodduu teenyatuma eeggan na'am wallahi na'amtu billahi ya sheekh wallahi nyaata eeggachuufis gizee nume na dhugaa keeti gubiddeen eeggannu teenyatuma eeggannu wannummaan gizee dhabat ta'anii jirti shaayii eegganna yoo jenne buna eegganna yoo jenne teenyee gizeetti dabarsinu malee nirkanna jimaan nyaattee amma walichiidhu malee wayi ol kaatu gatteysa malee wayi gatteysa jaartii oggoo hojjaa fiddanii wallaalta haatee oggu fiddee ooni wallaalta dongoru ooni dadhabda akaafu ooni dadhabda mee farshicha kana yoo namicha farshoo kana akaafaatti kan akka akkana jee hafa malee eltachi gadi deebi miila firraa jira malee dachiin hirkataani duuba sunii fi jimaan wal fakkaata jechuun dilii bar waan rabbiin wallahi dili jimaa gartee beekumsaan barachuu dandeeysa dachiin qotatta farshoo yoo dhuyde dachiin hin qotattu jeelaa sheeni tanaafuu warri gartee kalma lafaa kaatanii waa haraam gootan kun haasa'uu lamaa dhagaya oofa mallee halal godhe haraam godhu bar amma nama akkas juusun silaa harkanne
إيقامو وانا جايبات من شافوا داتنا قايل جوهي الليبي من شافوا داتنا قايل جوهي الليبي والله شيء فنيدة بقى شيخ هيتشون الله فيهم والله نينجا لدى كمالي فنيدة namni gartee isa jala taa'ee nama raahaifachaa waa barate jechuudha. Nama gartee gammadaa qoflaa waa barate jechuudha. Ammoo inni salafii rawaan jiru ni qaba. Khawaarijaan rawaan jiru ni qaba. Hin qabu. Mu'tazilaan rawaan jiru ni qaba. Hin qabu. Abaashiin rawaan jiru ni qaba. Hin qabu. Ijuma isaanii ilaallu laal. Allahu Akbar. Nama jimaa haraam godhu ijuma ahbaashii ilaallu laalla jeesheen. Ijuma mu'tazilaa laallu ijuma salafii laallu laalla jee. Allahu Akbar ina kati gaggeeysa laal. Maali dubbiitan waan fedhee nuumi bargana jimaa si buqqisiisuu deema. Igaamu ifiin dhaabbatan dhaabbachuus hin beekan. Hin beekan. Waan irraa dhaabaniis hin qaban. Hin qaban. Kuni petroola rabbiin biyyaa kanne. Petroola rabbiin Oromiyaa kanne haraam ittiin godhina. Yaa sheekan abool lubbuu fira keeysanii rabbi rahmataa godhuuf yoo jenne arrabaa miti abaarsaa miti faaruudha eeyba lubbuu fira keeysaniitiif rabbi rahmataa godhu dhaaba waan akkana petroola rabbiin biyyaa kanne wanni fedhe yoo jette nuti hin qeeballuu beeka ammas keeysaan buufachuu Wow. Shayni waan ja'anii dhaammatanii bira kutanii warrin dhagahin haa dhagayanii warri dhageemmoo fuudhanii walii haa daddabarsanii warra haraam je'u san biraan nuuf haa gayanii. Jenneeti dubbannee dhaammanna nutis akka nu biraan gahanitti. Tanaaf daawwattoota hordoftoota namoota gargarii karma lafaa kaanii gartee jimaa fi waan adda addaatii fi kana haraamsi godhanii warra gartee waa haraam godhu kana inuma abadan gurran kanniniif hin dhagayiniif they are nothing waan takkaa miti isaan ummata gartee akkanumatti waan haraam godhu daliilaan maletti haraam godhu irraa waan takka taateef jecha ni jiraami hin dhagayin gaate waan akkasii deem biraa deeroo deem biraa fawaaqee rabbiin sii kanne jimaan qananii rabbiin atiif sii kanne abbaa haraamsi goonoo jee ilkee irraa daake walii gallee soddomman irraa daakiin siin jee adeeroo tanaaf daawwattootaaf hordoftoota manni murtii gurraacha irraan tana Sheekh Musaa So'aalaa deebisaa inni nu qabatee dhufee warra gartee jimaadhaan haraam jehu kana deebisaa quubsaa qabatee dhufeef quubsaa tanaafuu sheekha keenya تحياتي يا بك جرتت سياغيسو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحبك في الله ربي يجا سجالنا ربي عمري تيسي هذا ريسو ربي قرتي وراء الدنيا رت اللي والاركي والانقم دنوها تاسسو تناف داوتوتا فردفتوتا فيديو تنا لايك قوتني شير قوتني وبلين كيسن برانقو اندقتنا خنا قامان تنا داوتشا ترتنا وبليس خيسن امزا شي جابري هم قبي برا بريدو اكناتي ولد دي بنوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجيتنا ترى أحبكم في الله وربي كان سنجال الدستين وما نمانقوتو نجينا ترى